Zdravo svima! Krenimo u potragu i otkrijmo još jedno značajno delo iz kolekcije Pavla Beljanskog. Posle dugog traganja pronašla sam karticu umetničkog dela i mapu gde se nalazi. Mislim da bi trebalo proveriti. Hajdemo. Izvodeći sam skulpturu u drvetu, od početne zamisli do njegovog konačnog izgleda, Stijović je nastojao da prenese samo glavne osobine modela. Nije se zadržavao na detaljima i psihologiji lika. Sam autor je jednom prilikom izjavio kako je devojčicu radio napamet. Ali frizura modela odgovara savremenoj modi, a primetna je i sličnost s likom Stijovićeve figure supruge. Drugari, potrebna mi je vaša pomoć. Moj detektivski njuh me navodi da postavim sledeća pitanja. Da li ona pleše ili se nekome obraća? Prikazana je devojčica u trenutku maženja. Moji tragovi lagano otkrivaju priču o devojčici u drvetu, ali se postavlja jedno bitno pitanje. Da li je devojčica tužna ili srećna? Otkrijte sami. Drugari, pomozite mi da pronađem pukotinu na skulpturi. Na koji način je umetnik napravio skulpturu i od kog materijala? Gde se umetnik potpisao? Skulptura je od drveta, a umetnik je u drvo urezao potpis. Pitam se šta ova devojka radi i šta nosi na sebi. Koliko ima godina? Devojka nema odeću, ona je naga i nije stara. Detektivski posao nije nimalo lak. Ova detektivska priča nam je predstavila još jedno delo Riste Stijovića pod nazivom Devojčica iz 1936. godine. Do sledećeg viđanja i novih muzejskih otkrića, detektivski pozdrav!